Ikitwena Alright, Sister Bettina. We must see
asiye oshigumkwatsangiye khona igosta kuvele ngiwe lana siphethe umasiya nale phase kulusi ngane zaphenduka tselistip nathi sifuna ukuzojuluka umasiya yaziya ngicela ukubuza ukuthi vele isikhathini sengathi sekukhona khona sekudida umqondo makudlala ingoma sekuphuka iqondo makuqala iphathi sekunyuka ingoma umasiya yaziya ngicela ukubuza ukuthi vele isikhathini umasiya yaziya ngicela ukubuza ukuthi vele isikhathini umasiya yaziya indaba yengane khahlela lengane isuke eduze kwakho ngangise sendisho ibalulekile ngicela ukungitshela ngengane ngizohlala lapho mhlaka-2 ungolwesingaki umhlaka-2 ngolesine ngekliniki
Soy bon ang kangalam, mata naman ang pinagkangalan. Ning araw sa
Trophy, Now you're cold.